Na kebentar ke kubur baman kesni pet but subscribe ya u Antor News. Zim jung hima sora ha ka jung yalam uba Alan West Kharkongor we na kinong yalam rangba jong hima kala kendu ya kilat pathai kubur Shillong Press Club halor ka jung le be ijat ya Mariang hasora. Uba Alan West Kharkongor chairman ka sora tourism open pau ka daw ka long ban pen pau ya ka jung sngokya ka ba kraw halor ka jung le khlem akor bar ka jung bret pathar unyut da ki nongwan jung okai perthei ka balak ta ajor ya ka Mariang bar ka jung itna jongani ka than ba paunam ha ka liang ka jung okai. Uba Alan ula ong ba ka jung wan tuit palat ki nongwan nabar klem ka jung yatip lane jung kit kli kalawan ra jung e ba ka jung julor ka ba jur ha ki jaka jung okai. Ka sora kalong ka jaka bala itu da ka perthei ndai mentala syam bagi nongwan nabar kila penjat ya ka Mariang da ka bale piknik pathar bread nyut hasurong bar camping klam jungbin kanegri ka jung e ka bakraw ong uba Alan kumta ka hima bakisnong ki penmi iki kendon perking bala pelaj paj ba bar ka hima sora kala pennaru syai kedar ya ki kendon perking bala penmi bante lakam ya ka jung penjulor Mariang da kinongwan jung okai kini ki kendon kentrei kam mador khang teng ya ka piknik ka bam madan bar ka jing thang jing bam hasurok mokdok sora lada don kambane piknik haki wiki jaka hapo ka hima di ban pan borswa na ka dor barshno ki nongwan sha sora di ban ra laki kot thap nyut waste bags bat penyat hok ya ki jabo jongki camping la sha tang haki jaka bla bu kerpang camping pathar la khang ting e baro ki track hapo ka hima sora di ban yalam de ki nong yalam track rai ki badai ki try shnong bala register ki vulture influencer but media personal ken omla shu ban pen I ne pen pau ki jaka dang klem pau perthei lat no la dala yo bon na tourism committee ka hima uba Alan ula ban rap bakini ki kendon kim dei satya ban pen sange ka kam jungokai ndrei ban thau ya kalenti ba ka jungokai kan long ka ba shongshit ba sustainable ha ka sun shar pat ba ngem persha ya ka jung okai hindringi persang ya ka jung le khlem akor ka ba penjot ya ka Mariang ba ka jung syampang jung ipat ba trairi lo ong uba Alan ka hima sora ka lapen pau shai ba kinu ki bada penkhen ya kini ki kendon kan sha penchitom kat kum ki kendon trekam jong ka hima la keturu ya ki tour operators ki nongwan nabar bar ki pat ba bakin snothu bat but renti ya ki hukum bala penni ka sora kalong ka na ki krul jungok kai ba paunam tam hari India ndai ka jingwan tuit palat klem da buram ya ka Mariang kalawan ra jingma kani ka sinjam jung hima sora ka dei ka nuksa ka babiang ya ki wi par ki jaka ba kerpang hari lum hari ini kita nomor ba isu nomor ka himai kadang ka sistem ka ba sistem nomor isu imna jadi kani ka komiti ka ba seknes ba je da ka dor ba himai tambah eksekutif tiga orang komiti kulo betul betul kam nomor ni supu ba kini kita nggak boleh mana dan solusi di lomba kita sisa kadang ingin gede menteri lebih baik saya ya kalau saya mesti kalau kini di kantor saya pun juga ada ikut nom lah mesti kawan kita kita kata ini dan kam ini tentang apa buat itu ka polisi itu pun nggak ada begini berada nggak bekerja selesai lah coba hima dia kan ini apa korban dia lengkap sintri ke klik usia masalah problem di kuno penting datang di bro mar bon sini ini orang di Jakarta ini bos maka ini di balai rasa di lain orang di Jakarta pada sih kalau kapang di bawah kalau di Jakarta jumbi kita di kerja maki alhamdulillah di Henry ini kan di Jakarta di balai rasa di kini jika malah ada ngente atau muka dekat di sekolah lagi di usaha muka ini ini pasti coba kata di kalau sini iba kita buat kita sama ini, kan? Kita perlu coba. Di kalau sini lah, tidak lomba kita cuma ini lom, ihab lom akar apa ini cuma. Di kantam kita cisi kita surok mengi iba, bos sih nama kita, buat kita berjungi, kita perlu macam tadi jika apa cisi kita. Kalau misalnya, mungkin ini akan. Kabut di kami, kita semua, yang ada dalam tak. Atau kan dia benar. Jika senjata kau jangan dia tourism committee ke dia, siapa? Long ni kuat pun ya kan dia kau turis. Apa seorang nomor berpindah keren menurut dia kau cuma kai berthai kalau intens. Apa seorang mak lain dia kata. Di negara yang hima semua belasung dia pun dan komiti berkembang penjana ini kau.
Di kali komiti ini apa cuy kang, ini kita itu, jing deh komiti boleh ini kamu boleh tak tahu ini, penwandor, penitna, pencernaan ini kamu. Kenapa? Kan tukut lo tak sih deh. Kan ini kamu tulis ni kuat kan non masak sekali bayi rumah. Di nak tak ada kerja semkia tu bagaimana kalau enggak ni akan dua itu sustainable tourism. Tourism kaba ya ini bagi paten manual bagi apa ni siapa tahu kan. Concern itu bagaimana soal apa mana ini komiti responsibility itu di komiti ke depan mana ya kerja penjana ini kam. Kenapa kam dengan ratio kenapa kam di bar dengan yo cuma ratio kan. Di kam dan kam juga di komiti dengan ke depan mana ya polisi mereka cuma apa yang juga himas orang kerja. Bangin penwandor ya kam penmahasiswa isu kabar pada komiti kelale kita kadi manwara ya kindor nomor 2 kalau minta telung wadi bayan ta air usiru su air tu kan kindor tinre kalau ngada tinre nomor bagani kam cuma kai bersai ketika kam ko itu ku bagi beri ko apa kam desu kam ti mau desu kam komisial ketika kam tu ia tingku buat diberi bawah apa, ia pun ia buruk apa macam ni. Tidak kadang pandai kan ni dalam kaman dan ikimdon. Tinggal dap bandraf ya turis polisi macam. Nggak ada dulu di jom SOP. Nanti unu bawa beli transport, nanti unu bawa beli di ingat itu tourism products. Di kihap ya yang bagi ikimdon ni baca kahimah lagi. Saya siapa orang di ikimdon dia tani ban jenjar di beliau. Tekten habdan ni habian ti hilba ijin dia mo marba ngaya cuma yang kita mulai kini ki kendor ni ibu kita kenal ya gue kau. Bahkan kau dalam bencana ini semua kebetulan ada bawaan tu. Tekan British saya bukan ni buat. Margani akan beli kepala kampus lah. Bawa nomor mencuba kerja judang. Kadang session. Tentang mengada na iwi kisah na iwi jika cuma kai borok-borok ni kering lagi bahkan mau kita segi kuat lawan ban dakor anak semua. Timak lagi hima begini ini tertolak untuk baik. Dia kantang ni pun kita segi pula baik kerja senang mampu support terkadang mentang hima sian ada sian ini pendat no kemudian kita kantang kita bisa dong dan jalan masalah tentang kita ini. Ini ada maksudnya ni pada. Setang maksud dulu pan, kalau saya bilang kisah ini, bukan ini. Apa yang boleh? Open dumping of waste. You know this organizing picnic, cooking, and throwing whatever either plastic or beer bottles or anything which is we consider waste in open space along. Within the jurisdiction of Kahimah Sora, which has spoiled the natural beauty of the place and put the environment under threat, Kahimah Sora has taken this matter very seriously and will be implementing the following measures. Number 1, open picnic and open cooking will now be banned. Strictly prohibited anywhere along the Mapudok Sora Road. The same is not allowed in other sites and locations beyond Mapudok and Sora Road without the permission of the local Dorpasnam. Parking of vehicles with public consumption of food or alcohol along the Mapudok Sora Road is also banned. Number 2, it is now mandatory for each and every vehicle entering the jurisdiction of Kahimah Sora, starting from Mapudok, to carry their own waste bag. Disposal of waste on open grounds or on roadsides is now strictly forbidden. Number 3, camping restriction. Night camping is only allowed at designated camping sites. Unauthorized camping outside these areas is now strictly prohibited unless managed by professional groups or societies
authorized either by the state government or the Himasora or the local Dorbar. It is now mandatory for any trekkers who comes to the area under the Himasora to hire a local guide. This goes along with the direction that comes from the DC of East Khasios recently. Media and influencers regulation. Bloggers, social media influencers, media channels or individuals cannot promote, publish or reveal any new or undisclosed spots within the Himasora jurisdiction without prior approval from the tourism committee of the Himasora or from the Dorbarsno. These measures are being enforced to protect both the local economy and our region's unique selling point, which is the environment, to also ensure sustainable growth of tourism within the Himasora and surrounding areas. Is it meant for the only for the tourists or the locals also? This is both for locals and tourists also. What is the process of obtaining permission for those who want to go for a picnic? Yeah. So don't be confused. Don't read it as tourists are not allowed. No, tourists normally are allowed to come to Sora, but in the wake of this recent problem of rampant throwing of garbage and waste in the open spaces, these measures are being directed to only people who come and organize picnics, open cooking at roadsides or any open space, especially beyond those areas that are managed by the SHNOM or the societies or by individual. That means the open space, uncontrolled open space that falls under the Himasora. So very soon we will be, coming up with a system that anyone who wants to organize a picnic, picnic or any, how do you call it, visiting those sites beyond the control or sites that are managed by Dorbarsno or by localities, they will have to seek a permission either from the Hima or from the Dorbarsno. That system will be put in place, and anyone who requires to get permission to come and visit those areas, open spaces, will need sort of a permit to enter those areas. So that system will be announced soon, and this will be done in collaboration with all the SHNOM under the jurisdiction of the Himasora. Yeah, manpower to enforce all this because information center kamaki beri lima orang kinuan baik kinuan bangsa baik no tambah kajian kita kalau buat yang mata lima bangsa atau lima entah lah beri ini pindah ki company ada semua apa pihak book yang kita kerjakan nanti kadang di sini kan sedang di sini nanti kajian sih beri tik pihak book yang kita beri baik yang kita kerjakan. Macam aja pun lah orang bahwa ia kerjakan bekai apa macam apa Himasora setiap hari zon berbeda. Cuma tapi hazon pun ketika lingsiap mau ketika tu buat dari op itu buat pihak ban phone either a centralized booking system untuk Hima lani hau profesional dari sana profesional. Karena lani akhlak pun ensure ini kawan. Ni akan tadi dengan JE apa kibri kiwan isyat nanti bangka koman nanti ada PE itu. Tiga tu kalau balik ni semua kalau excitement buat dia feel ada kiwan setiap matai film muncul kalau itu. Ti kajing le tu Hima kali ensure bah nginam hang kibri tambah haju kopor kawan kan. Rukau internet dia nanti.